Mati bamu tabutiki, dini pekamalutuku tato moko tau po sadu lui, le amiada tau po le o su tepu, o su kletepu, agiti akotaka, the foundation of a healthy church. Inilah subuki ata suge, patabu yo, possibly na le no do puana puana suge puana. Ta upo meta le pisa tabu isu krituto doka ba meta upo le aduto ta upo le visu basu ta upo le usu klelo sa de lui teni yaine meta kotaka ta pale ta upo le o do ta usu kleine lo to lo po maso po su ke po dina po di ku te po Dito pagkapalo tao po kotaka le usu klikatida we masada su wale krisa mi kodike pa yoage amen. Lisosi sa ne mera pe lima te sa de sihu sapo te sihu ni sa sukri kasa krisi we ya palo yeta upulo lima te sa de sihu sapo te sihu ni siweda do yeda yi sibana toto le na me petru do yega palo yeta upo le poko do plipu a petro tapa tamane makaba oba pakutani do kasaywa palo ta upo a koti kasakri palo ta upo koti a kotaka le so petru lo do li so si rata toni sieda pe tegritu sadeta sabut si So policy weda di yua he blue pole he ya to ni di pwa ma hi japa a ko le akuta ti te ga to ni ya pa lo li hi ko ti li ko da ni do well a me tau pu ko na pa ma ta ku so ti pa tau pu tra ti pa pa lo ta ko ti a ko ta ka di pwa le o do ta ku te to ine lo Liwenya pune ne awe pakweta Rick Warren awe tewe da le yepa me pale tu to tau po tru a ple te ke yable le atatemu ta le koplo putanga siweda pasunata pokwa e penama wita koti kodaka atama ka tamale akoma kate temi wiline la awe yone Rick Warren awe katuto boto tale Yosemite National Park da we katuto boto tale we mama shema leda akobione tale uleke sekalo da troko trolla da we mama da foundation da parti kwa pourquoi nama matali la keta mara foundation lo da parti le pourquoi da nama foundation mikle mi wi mi green da we nama ta wili tawali ne lo kutani da ta kota le pa lo ne mri le ne 30 minute me da tatu le a she ne tu to more le a a clear purpose builds morale akuta ne ka pa lo tatu le a she lo na ka ma menu le na ka ma di le away ne mi ro tatu ne away ne Hisuto na taagi balo ya palo ta muli ko kwe de li be thirsi de we shell ya kwe kwisa tatu tu ka palo dile ni ko kwe lo we ne de masuto yu ye ba do ya ma ye lo ta o polo to do ta to do a mission ba ni me da ta le a ke tho kada ke pata kwa ko lo le ple te mi le maha ka ta si su te so to pani lo ku da ni la ya mi o to do ta to ni o da na po da po a ki do na le da ta si su te so a pu ni lo yo ta gi chi mi ti mi ne si da ta to le sri masra lo
tatabi bulo tatapalo. A clear purpose reduces frustration. Ako biyo ni mi uro tatu le sheni. Away masralo na tatu kidi takada nakamasui ni lo. Well, we shall sabi chisiku sabuta ni siweda. Wale tani tali nani nakapole takuta po le po ne lo keka klo ni siweda le. Yuaye ni he takuta po le Chu pota pale hika atatu kle do patana de napu o ogolo kudani da wene ne kwa na tatu ni leta do kasaywa purika na ta mula ti da pa ine lo the target tamit mi ne a clear purpose allows concentration akobyo ne tatu le Ashrini ni pleta ta selu ta kamao ogolo akobioni ni concentration naga akobioni ni naga puto na ta le ta mawe bu libsida to ne yetele ye kwesa ta tu ku ta te ki ye kwe ya ni taniya pakapalo kwesa ta tu manile to bo ye concentrate le ta we ni apoko ya pali mi we ya ta sukuma te pa me concentrate le ta we ni poko ne no ya palo ya sa le ta we ni poko lo ya look at me on ne a clear purpose attracts cooperation tatu le asrini de tu ni ta ma ta ko ta lo akobyo ne na tatu ni mitabi bu sakra ta ku ta ni da na ma ta nyo na tu ta ta bo ko ne ye tele kwesa ya kwesa ta tu ta di da tu idea pa ka ti nya ba sa ki ne da ta we se ne ke do ke ta ti ta li wo da pa sa mo ne da ata tu te mi di ni no aku ta ne ne da na mi to do ta tu le a shi ne da we ne ke do ke tabi bu da na mi o do ta tu le a shi ne de na tu ne pa le akama ta ko ta do na ago I ne lo da ta ga ta mi yo ne ta tu le a shi ne master ta ki kwa so kwa ki lo a clear purpose assists evaluation akobyo ne na mata we Taduro toto sile taleto le to sile na tatu tele na tiko tele na tatu ni misheni ni away na je kwa kadaki ni shelo chiro de si ni pagatele pagatulo alo ta upu the pele kega sagato ni anga tumani te dale ta upu ka ato pwe le the pele anga tumani te ta bokola tau poka ba ato chiro sini ne tau poka ba ato chikito ta sipo ya pene kega serto ni panyabla chikuwisa tau pune urida takato luigi yalo akuta ne ka ba ato huke ya able akuta ne do kota ko kama tele da patulo ya pene kega serto ni pamatakulo yo tamelo seni ato tau pu ato da pinga patino toki kopyo ne ko do we blini ni awete Patu lo le tau pu chisible da awete pane tu to we ni chisible da tau pu no ni tu to we ni ta pwe to di ta tu basa atamelo ti pa u ama yo pene kia so de patele ma o to ba ko simla ke ya lo ma to ba tau pu ato da te ke ya ye si ho pu no ba ato kusi kukia able pune ato te ke ya ye si ho pu uno tamelo ti pa ama tamelo le akatole akaketo di tau pu ti pa kutani do patele pa ma to ba ko si Mlakayalo, Kudara Patele, a clear purpose ne, away assist evaluation, Yamiura Tatu, away Kudani the Patele Pakamata, Tamimini, Udo Tatu, a she, Mishene, na Quakadaki, the Wayone, na Quakadaki, na tinyalo, ni evaluate na tobatele inilo, Kudada. Teninya teni tamaluni meda a copy of Pacapalo Tatu Foundation
le ashewe le katuni puata kamata kota do atitike do tatimitita do tatabi bule patapu tewe do kamata kota o do tamande o lo mogsa suike pue ko di kono adeke priota suwe patabo yo pasiblike na lo ta kota khani mira pakapalo patato dile lo do le patato poko ne pakamutako pakamatako le tau po ta do to po do tau po tato le pakaboto tru sumu te pa uwe pakabatulo tare ta klete te pa uwe do ta pitako matako te pa uwe lo ani ta pita ma te pa ine ne pako do tata kukuso tato tau po tato le pakamata ko tale yo abomu tale tole toke te da we ma se da su vale krisa mi khotke pa yo amen yesu ata elola nusu ta